Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere. Kua mana te kōrero I te kaiarahi tuarua I Aotearoa tuatahi. Ko tētahi o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi I tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Ka aro take hohonu rātau I te mahi a te tarai piunara o Waitangi. I tū tētahi wānanga tautūtū I wainganui ngā kai tono I te tūru o te Tai Tonga I ngā rangi a whakatānei. He ai ki ngā tatauranga mātauranga whare wānanga o te wā, he tere ake tā Native Tech I Rotorua whakatutuki tohu I te nama toharite mō ngā whare wānanga katoa o te motu. Kei ngā manu ti ori o te wao tapu nui a tāne tēnā koutou katoa rarau mai anō rā. Kua mana te kōrero I te kaiarahi tuarua I Aotearoa tuatahi I a Shane Jones, ko tētahi o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi I tēnei tau kōwhiringa pōti nei, ka aro take hohonu rātau I te mahi a te tarai piunara o Waitangi, o rātau haipapa, a rātau whāinga, a rātau whakatau. Ka tahi anō hoki ka puta I te tarai piunara, tā rātau pūrongo e pāna ki te whai a te kāwanatanga, ki te whakaiwi kore I te mana o te tiriti o Waitangi I roto I ngā Tūrei o te motu. Ko tētahi o ngā kitenga, nā tēnei whai nei, kua tino kino te wairua me te mauri o te whanaungatanga I wainganui te karauna me te Māori. Kaore te minita take tiriti a Paul Goldsmith e hoki whakamuri me ona whakahounga tiriti. We're elected to do some things and we're going to get on with it. Nā te traipiunara o Waitangi tōna ripoata te tinihanga o ngā mātāpono I whakaputa I ngā rā tata nei. E ai ki ngā kitenga kua takahia e te kāwanatanga ngā mātāpono o te tiriti me te rangatiratanga o te Māori. Hei āpiti atu kua he ngā tukanga. Nā ka raru te hononga te karauna ki te iwi Māori me nā ka haere tonu e nei whakahounga. Well, I think it's like every relationship, there's some good progress being made and there's some ongoing discussions. Bearing in mind that there are nearly a million Māori New Zealanders, they all don't think the same. Kei te tino tautoko, te kōrero I roto I te tribunara I tēnei wā, hoha au I te mea hoki tino kuare a Goldsmith, tēnei wā, karipirangi e ki te whakarongo ki te kōrero, te whakahea Karen me ona hoi tēnei wā. I te pēpuere I whakai mai te kāpenata kia whakahou I ngā whakaritenga a tiriti nei I ngā ture te kaumāwaru. Ka tahi kārua, ka whakawhaiti te mana o te tiriti o Waitangi I roto I ērā ture. Nā e ai kia Goldsmith, he tika e nei whakahounga. It is perfectly acceptable and legitimate for every government to ask ourselves what does the Treaty of Waitangi mean in the context of a modern democracy today? I mean, it's shameful what they're going out with. So coming out with, we're talking about a trampling of Māori rights, treaty rights, Māori language rights, and so and these are very learned people. We're talking about Karen Fox, the Chief Judge, and so they need to be challenged. We won't. We'll turn around all their treaty. E whakahe ana Shane Jones ki ngā kitenga te tribunara me tāna arotonu ki a rātou mahi. So we trace the moral legitimacy of various things that we're doing, which we don't think are harmful to hapu and iwi. Rather, we're freeing them up for more development, but they're turning into some sort of quagmire between an elected government and the Waitangi Tribunal. So it's something that we're going to campaign on. Ko te whakapai, kaore anō kia whakamana ngā whakahounga I mua I ngā kōwhiringa a motu. He oe ka uia te pātai mena ka whakamanahia e nei whakahounga, hei ture. Ripika timu, matuia. Ka te tiwi kia tahuri ake tātou ki te kōrero, ki te kaiarataki takirua I te rōpū kāka riki nai nei kia Mārama Davidson, e mihi ana kia koe. Mārama, tēnā koe. Tēnā koe hua, kia ora. E hoa, e ū ana a Winston Peters ki ana kōrero ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan, ki hoki ia ki tōna ake whenua. Ki o whakaaro, he hanga ripo tanga o tērā kōrero ana. Me mihi ka tika I te tuatahi ki a Lawrence
Engari, ki ngā hapori tauiwi, huri noa i Aotearoa, me te kino ki a rātou, he kaikiri te kōrero a Winitana, he tino kaikiri, he mamai tērā, he takahi, he kino, mō ngā reanga kei te hara mai. Kei te mōhio ke te Māori, te kino o te kaikiri, I rongo au I tērā momo kōrero hoki atu ki tō whenua, hoki atu ki a Bastion Point. Nā te Pākehā I tono tērā ki a hau, I a hau e tupu ana ki o tipoti. He kaikiri tēnā kōrero. Engari, kia hau nei, I kite au I ngā tauiwi, I tū kaha mō te tiriti, kei o mātou taha, te iwi Māori. Ngā hapori tauiwi e tūkaha ki te whakahē I te kaikiri o tēnei kā wanatanga ki te tiriti, kei konei ngā tauiwi mō te reo, mō ngā tikanga Māori, mō ngā tamariki Māori, mō te taiao, me te tino rangatira tanga ki ngā hapu. Kei konei ngā hapori tauiwi. Nō reira, aroha atu, aroha mai, ko te mea nui, ngā hononga, kei wainganui a tātou, ko mātou, ko rātou, ngā hononga kei wainganui a tātou, ko te aroha te mea nui. Ka pēnei a Winston Peters kia pōti hia ia, nera, ka kōrero kaikiri kia pōti hia ia e tētahi o rōpū, toko iti ngā tāngata kei roti te rōpū nei, engari ka pōti rātou kia Winston nā te mea, ka kōrero pēnei ki etahi o ngā manene o tēnei whenua meki. Ki o whakaro, ko tō te rā ki runga ki tēnei momo tōranga pū marama? He māngere ia. He māngere tēnei momo kōrero ki te aoto rangapū. Kei te mōhio te nuinga o ngā tangata katoa o Aotearoa. Kei wainganui a tātou te aroha mō te tiriti, te aroha mō ngā iwi hapu ki te whakamana I te tiriti. Ko te nuinga e mōhio ana te māngere o tēnei momo kōrero, tēnei momo ki ngā toko iti, ngā pōti pia, ngā kai pōti pia, e pai tēnei momo kaikiri kōrero. Engari, ko te nuinga e arohana mātou I a rātou I a tātou. Me te mōhio iho nera marama ko tētahi arapea. E mutu ai tērā momo taira tōranga pū, kia pōti tātou te Māori, kia panai atu e tātou tēnei kā wanatanga kaikiri nei. Me te aha, ko te wiki whakamutunga tēnei ki ngā kai pōti Māori, kia ata kōwhiri ko te hea te rārangi pōti mō rātou, ko te rārangi pōti Māori, ko te rārangi pōti auraki rānei. Hea te take marama e noho mea nui nei kia hono te Māori ki te rārangi pōti Māori ki o whakaaro. He pai hoki no etahi o ngā kaitono Māori I ngā tūru auraki pērā I a Tamatha Pōro o ngā kākariki engari, he mea nui kia hono te Māori ki te rārangi pōti Māori, hea hai. He pai, hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi auraki, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kākariki, ko te pōti pāti kākariki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tunga Māori, he kaha tērā, mō te karanga Māori, mō te reo Māori, ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kākariki. Marama, he wā poto noi hoe toi ana kia tāua, engari. I pute te kōrero I a Shane Jones I mua tataake nei, ko tētahi o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi, ko te arotake hohonu I te Tribunal o Waitangi. Pē o whakaaro ki tērā? Ngengia hau I tērā momo kōrero. Engari, kei te kitea te nuinga o Aotearoa I te kaha me te pai o te tiriti o Waitangi. Ko te tiriti o Waitangi, he tuku aroha, kare te kino, ko te tiriti o Waitangi he moimoia mō ngā mokopuna kātua. Kare mō ngā mokopuna Māori anake, mō ngā mokopuna kātua, mō te taiao, mō ngā reanga kei ta haere mai. He tirohanga aroha te tiriti.
Tēnā koe marama e te tuahine mihi nui ana ki a koe ai, e whakai anau ki tēnā ko te tiriti te ara whakamua mō tēnei whenua. Ka mutu marama, ko ngā manaakitanga o te wā ki runga ki a koe, ne? Mihi ana ki a koe. Kia ora, Scotty, tēnā koe. Kia ora, kārawe hoki te kōrero ki a Marama Davidson, te kai arataki a takirua i te rōpū a kā kāriki. Hoi anō, i tū tētahi wānanga taututu i Wainganui ngā kai tono i te tūru o te Tai Tonga i ngā rangi whakatānei. Ko ia te wānanga taututu tuatahi, o tirā, hei tā te Pākehā, te tau tohe tuatahi i Wainganui i enei kai tono, nā te hōtaka o marae i te reo tātaki nei i manaki i whakahaere. Kei roto te katoa o te Waipounamu, ngā mautere o Rēkohu me Rakiura me etahi Wāhanga o te whanganui ātara i te rohe o te Tai Tonga. Whātekau mano kai pōti Māori, kei te rarangi pōti Māori o tau Watakiwā. Nā Tahu News, tēnei pūrongo e whai ake nei, kia tahuri ake tātou. Ko tai te wā, ka tuki rai ki te rai e nei kai tono o te Tai Tonga. The protection of Te Tiriti o Waitangi. The Labour Party is committed to partnership with hapu, iwi Māori, hapuri Māori katoa. We're going to make sure that we do tax the wealthy and give money back to everyday New Zealanders who are struggling to pay their bills. Education is not just about the classroom, it's about our future. So enhancing educational success is my bottom line. So Te Tiriti o Waitangi needs to become a part of the central adjudicating nature of this country. Nō tēnei tau katu motuhake te mema paremata o te Tai Tonga a tāku te Ferris. He panonitanga tēnei ki tāna kaupapa pōti o te tau rua mano e rua te kaumātoru, i reira i eke ia hei māngai mo te Pāti Māori. The independent seats may be pivotal in this election. We know this election is going to run into a tight race, and if it comes down to 1 or 2 seats, then the leverage will be there. Our key mission was to grow the understanding of our people. There obviously weren't a lot of opportunities to achieve big things or big wins with the current government, but engaging our people was the main thing, and raising that education, that was our key goal. And I think we've done very well in that sense. Mai te whanganui ātara ki Rakiura, tai atu ki te tai o Pautini ki Rēkohu, ko te Tai Tonga te rarangi pōti nui rawa atu o Aotearoa. E whā ngā kai tono, ara ko tākuta Ferris, Mana Nui Ramsden no te Rōpū Reipa, Lisa Te Morenga no te Pāti Kākāriki, me Lisa Marie Murch no te Pāti Māori. Housing the homeless is super important, and we can put people back in homes. We did it in COVID, there's no reason why we can't house the homeless. If government chooses not to. Te Pāti Māori will introduce a Māori Education Authority where we will support our kura across all educational sectors. The biggest issue for healthcare, puta noi te motu, is the cost to access. That's why Labour's committed to 3 free GP visits. Te mea nui ko te tangata. So that investment, immediate investment into looking after our people, social services, kaupapa Māori health, all of those things immediately. E toru ngā rā e toe ana mo ngā Māori o te Tai Tonga ki te kōwhiri rārangi pōti. Ki te hiahia ki te pōti mo tētahi o ngā kaitono o te Tai Tonga, me noho ki te rārangi pōti Māori. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ka pai, mihi ana kia koutou o Tahu News. Nā te maha o ngā pātara pakaru i te papa e takoto ana, ka tau tū te maha o ngā tāngata i a rātau i te roto o te ngatu. Nā ko nā hoki ka whakatūria he rāhui inu waipiro ki taua roto. E rua tau i muri ho hei tānga kai kōkiri i taua rāhui, kua haumaru ke ake, kua ora ke ake te roto. Kua noho kāinga anō ki ngā mahi waka ama. Anei rā, Ākuhata Brown. And this is the worst place where we found all the alcohol. Koenei te aue o te whaia, I hiki ake ai te manuka hei paenga mo te hapori. Broken bottles. And, you know, some people would say, oh, those have been there for years, but they would be, you could still see the label. Ko te mea nui kia hau ko ngā tamariki, ko ngā mokopina, and ia raumati, ka haramai ngā tamariki ki konei, and it was horrible. People would come here and they would drink and throw their bottles into this area just behind me. No te rā nei hura e nei haina, e mana ai te whakatau, kua rāhuitia te waipiro ki te roto o ngā tū.
Every week, every training, the kids would be picking up broken bottles, full bottles, beer boxes, can boxes. But one of my nephews got cut in here and needed 10 stitches, had to go to hospital. And after that, I was like, I finally had enough. I tried putting posts on Facebook, telling people, talk to their whānau, talk to their friends, kaua e inu waipiroki konei. But it just wasn't working. We would talk to, when we would come and people would be here drinking, we would say, you can't be doing that here. There's tamariki around, there's mokopuna around, it's not the place. But people just weren't listening. No reira, ko te pai o tēnei ture, ka taia, he wāhi waipiro kuri, I Anei, e mena ka raru tētahi ki tērā, ka taia te ringi atu ki ngā prihia mana, hei mauhere era hamburger artists. Koinei te kāinga o te waka ama I te hiku o te ika. E hia kēnei ngā karapu ka whakangungu ka hoi ki konei I a rā. Te maha o ngā karapu I konei e hoi waka ana mai te ata tū taino ki te ata pō. I a rā. And etahi waka tai mai mātou, he waka kei roti I te wai, he waka tāhai, he waka tāhai, kāngi ana, I waihotea ki te taha o te rori, te maha o ngā tamariki haere ki te hohipira, me ngā mamai o ngā broken glass. So, tērā te pai o te ture I Anei. But finally, we got it, and this lake will be a place where people can't come and drink the alcohol, but it will be a place where tamariki and whānau can come, and ko tērā te mea nui, like safe spaces for our whānau. Hai marika he kaupapa, e mauri ora ai ngā wai o Ngatu, te tahi o Ngatu, a tōhe, te tupuna. Hārata Brown, te Karere. E te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga, he ai ki ngā tauranga tauranga whare wānanga o te wā. He tere ake tā Native Tech I rotorua whakatutuki tohu I te nama toharite mō ngā whare wānanga katoa o te motu. Kia mautonu mai, Ākuhata, Karere atu ngā whakamārama, kia koutou. Hoki mai anō ki te karare, he ai ki ngā tauranga whare wānanga o te wā. He tere ake a tā Native Tech I o rotorua whakatutuki tohu I te nama toharite mō ngā whare wānanga katoa o te motu. I watekau mātahi ōrau o āna tauira ka putani te ihu I ngā whakaritenga o te tohu. E whakapūmau ana I te mātauranga hangarau hei whakatairanga I te ngākau titikaha me te ngākau whakapono I roto I ngā rangatahi Māori ara kia tūwai rātou hei pou o te oranga mō o rātou hapori. Ko Native Tech te kura wānanga e hāpai ana I te hunga rangatahi kia whāia te pai tawhiti, kia tata. So what we want to do is create games based on our local stories and then get them out to the world. We'll start with Roblox and then develop it into Unreal and Unity games. E ai ki ngā tatauranga tūmata nui mo te taurua mano rua te kaumārima, e iwa te kaumātahi I rā toru te paiheneti o ngā akonga Māori no Native Tech I tutuki I a rātou tohu, ki e rā atu e whetu te kaupaiheneti noiho, te ekenga ki roto ki ngā mahi. I think in this current environment, it's low expectation, especially here in Rotorua. If you don't do traditional industries like farming, forestry or tourism, then there's almost no place for you. You have to leave. We want to create something for us so we can celebrate what we do here in Rotorua. I whakatūria tēnei kaupapa I te taurua mano te kaumāwhā, hei tāpō taua tule, he hiahia nōna ki te whakatū I tētahi kura wānanga, e noho motu hake tonua I te mātauranga, engari he ngāwari ake, te noho me te ako. I think what makes us different is first we're geeks and we really celebrate geekitanga and tututanga, but we're also creative and storytelling, and part of it is that we love to become young entrepreneurs. So how do we make something, create something and then sell it to our community and then out to the world? If we could be open 24/7 every single day, these rangatahi will be here. Our rangatahi just love being in this space. They found their belonging, they found their people, because they've kind of ticked all those boxes. They're just able to do their work. Mo enei tauira ko whain kāinga rāua ki konei, kua māma ake mā rāua te koke whakamua, me ngā mahi kei mua I te aroaro. Before I came to Native Tech, I found it really hard at normal school because there were so many people, and
enrolment, I think it was hard for the teachers to cater to everyone and what they could do. So coming to DNA, since there's less students, it's much easier for the teachers to cater to everyone's learning styles. When I was at mainstream school, I felt like an odd one out. But coming here, you know, I just felt included. I felt the awhi, the love here. Even the teachers here, they don't feel like teachers, they feel like real people that you can walk up to, that you can talk to. Ko te whāinga mo Native Tech, kia toro atu o ngā ringa ki ngā taone huri i te motu, e whai kaha ai ngā rangatahi ki te whakatutuki i ngā mahi, a kura mai, a wānanga mai anō hoki. Nō rere tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga nā ko ngā huarere o te wā, kia mautonu mai ki a te karere. Ne mai anō e tiwi, e haere ake nei ko ngā tohu huarere. Kuia pū, ko tā te karere, hei whakatakoto atu, mā mātou ki a koutou i tēnei rā e hoa mā. Hono mai anō a pōpō, kia wānanga tahi anō ai tātou i ngā take nui o te wā, e hāngai pū ana ki a tātou ngā iwi take o tēnei whenua Aotearoa whati atu ki te wai pounamu. Hoi anora, e kare mai, tēnei wā kamihi ki a koutou, kia ora mai tātou katoa tūrou parea. Tūrou, Hawaii ki.